nditambela kandish nditambela kandish ndafedza ndatambela kabavu nditambela kabavu nditambela kabavu nditambela kabavu vini nitambela kandish vamkala ndi Tsha Venda Sandman Kidnapper ndisongo hangwa uri tomorrow machelo ndiko amba machelo social market iko Tsha Venda hafala Vevisa Lodge Maitele Wawe uko disa social market Venda lwa uthova nduri hey Venda roza bonga manda zwino Tsha Venda chidova chione machelo hapa Vevisa Lodge zwino hapa noni ndi Graceland vako ubona Graceland vachiko bvathoya ndo hangei one vabdanga ebhadha vasvika vajena hapa vachijena vatuwa so vajena hapa lakele imwe bhodha imwe tivisa vone vajena so vachikobva sibhasa hangeinta vadhanga bhadha ine yamen road vakonela left vatokona vala vajena zvino vasongoveya vakaenda ngori Tsha Venda chitova chione machelo chichikotambela ndishini gwangwelele nirundela kachemba evanna ndina mukaka udovo chikopefumiwa machelo vana vamukala zvino vasongotahela hei event ndiya machelo nga dzi4 dza October 2020 tikiti ndi 60 randa fedzi kavasave zvino vaitori vachikorenga vasiye 60 randa mushumo ḓo thoma nga 11 ya macheloni u swika nga tshifhingaḓe nga 10 zwino vha songo vhuya vha lenga i tshi tori 5 tikiti dzi ḓo gonya dzi ḓo vha dzi tshi khou ita 100 randa zwino vhone uri vha badele 60 randa kha vha ḓe nga 11 ngori ya vhuya tsha 5 tikiti dzi ḓo vha dzi khou ita 100 randa vasina maski avanga jeni huna corona ndi level 1 mara vasina hechi avanga jeni vadena maski wavo vado sanitiziwa geteni vasatu jena social distancing idova ione vasongo hangwa vaimbi vadova vaone backstreet 90s idova ione ane pala hey vava diva vana vari kana vasendana na vamwe vaimbi vanje vasongo ngori Tsha Venda chidava chione chiko performa adzivanze kuwanala kavade Maitele Wawe ḓo vha hone arali vha khou ṱoḓa iṅwe information kha vha kwame Maitele kha 0623799099 vha mu kwame kha WhatsApp kana vha tou founa arali vha khou ṱoḓa information vha songo nga the social market hashtag kha Facebook the social market 2020 ndi nṋe Tsha Venda zwino ri khou vha sumbedza uri hafha Vevisa Lodge ndi gai Artuwe, abad, the Vevisa Lodge, kaba the Vevisa Lodge. Iri machelo nga difo, social market ko dafen, abajener tuwe, abajener tuwe, basangor chofoda, abajener ko cameraman, abajener tuwe. Yeah. Basangor ngobana bamkala. Uri Tsha Venda chidava chione vasongo hango ndi machelo social market ko Tsha Venda riko jena zvino Vevisa Lodge riko ya Vevisa Lodge vana vamukala kepa Vevisa Lodge ri jena ngapa vachitosvika Graceland keila bodo vadoivona vadoiolofi Vevisa Lodge vapira kezvita rikotuwa vana vamukala riko ya vapira Graceland apa kachanda chavo cha right vachisvika hapa vadowana huna T junction K bodo apa vasedza ka left yavo ongolofi K la Vevisa Lodge museve ukorisa pasi ariye pasi vadoona una T junction vakonela pasi vone imwe K langa ngei yantha vailicha ratsela pasi raja right vasongo ngo indicator kezo the social market ngadzifo dza October ko uya ke zvila ri khotsa na chitarata ndiyone social market ko Tsha Venda lwa utothoma Maitele Wawe ukoridisela the social market hanefa Venda kha va lugise 60 randa ngori avanga jeni vasina 60 randa vachisvika vadoona bodo yongolo Vevisa Lodge kela bodo ari to sendela tsini nayo vaivone zvavudi vakoivona tiri va kepa
Vevisa Lodge na lubondo kholu rono nga yelo nyana vha ḓo wana huna khawasha hanefho kho ṱanzwa dzigoloi vhana vha mukala ndi hone Vevisa Lodge hanefha vha vha vho dzhena fhedziha vha ḓo dzhena vha na thikhithi arali vha sina thikhithi a vha nga dzheni vhana vha mukala ende vha songo hangwa mask ngori a vha nga lugi ya ndi hanefha Vevisa Lodge vhana vha mukala matshelo ni songo hangwa uri social market ikho itiwa nga dzi 4 dza October 2020 the social market yo itiwa nga Maitele Wawe ikho Tsha Venda lo to thoma ndori thikhithi ndi 6 rand mushumo ḓo thoma nga 11 ya matshelo no swika 10 ya madekwana vha songo hangwa uri i tshi tori 5 o'clock 5 pm vha sa to swika hafha la getini vha ḓo badela 100 rand i ḓo vha si tsha vha 60 rand ḓo vha no gwezwi na kha vha ṱavhanye vha ḓe i tshi tori 11 kha ndi vha wane hafha Tsha Venda tshi songo swika tsha wana vheni ni sa to swika ni ṱavhanye ni swika ndori arali ni khou ṱoḓa information founelani Maitele Wawe kha 062 379 9099 kana ne mukwame kha WhatsApp na sa ita hezwo ani nga ḓo luga vhana vha mukala ngori social media i khou ṱoḓa lo thoma arali vha ita zwo tamba vha ḓo vhala nga maanḓa zwa zwino ndi ene ḽa mafhungo vhana vha mukala uri a vha zwi ḓivha uri that's why hezwinoni zwi songo itea a zwi konadzei vha zwi ḓo zwori raswa ri songo ita hezwi i nga si vhe hone na luthihi ḓani ngeno vhana vha mukala ni vhone uri ndi yani ngei hune dza ḓo vha dzi khou vhuya hone mara ḓani ngeno ndi thome ndi dzhie tshitavhula ndo sia tshitavhula na tshisibe ḓani ngeno ndi thome ndi dzhie tshitavhula na tshisibe ndo mbo ḓi khiana nga murahu manini mara ngori vheini ndi adzo zori ni na patience ndi adzo ni ḓo ndindela ndi tshi khou dzhia zwithu zwanga hanefha nga murahu ni songo hangwa uri abe na sa ḓa matshelo na ḓa matshelo ni sina 60 rand ri ḓo ni humisa ni ḓo huma ni songo artu ḓani ngeno ni khou vha vhona vhathu vho no thoma u swika thiri hu tou vhori ya vhanoni zwine zwa vha hone ndi zwori vhana rine lune vheini ni songo vhuya na lenge ḓani ngeno ndi hanefho hone dza ḓo vha dzi khou vhuya hone vhana vha mukala ndi hanefha Vevisa Lodge wa vhona uri una mahatsi a ri nga ḓo vha ri khou ṱanda matope thiri vheini ndi amba vheini vha mateki matshena vheini vhono na vhea dzi tissue hafhaḽa kha mateki a vha tou vha matshena ḓani ngeno a thi khou ṱambela vho ndi khou ṱambela ngeno ḓani ngeno ngo vhona zwori afha fhethu hulani ndi khou ṱoḓa vhathu vha 500 vha sa swika 500 ni ḓo ḓivha zwavhuḓi vhana vha mukala ḓani ngeno ngo vhona zwori hulani afha fhethu ḓani ngeno vhukati vhone kha vha sala hanefho nṋe ndi thome ndi ḓi lugisa ḓani ngeno vhana vha mukala ḓani ngeno ndi tou vhea none ndi tsela fhasi nyana swika sa zwe nda ambisa zwone vhana vha mukala nga dzi 4 dza October ndi matshelo thiri swikani hanefha Vevisa Lodge social market ro amba uri i khou itwa matshelo ni khou vhona ndi hanefha fhethu hune dza ḓo vha dzi khou wa hone vhana vha mukala 60 rand ya vha 500 bucks so ni songo vhuya na lenga ndi nne Tsha Venda hona muṅwe vhana vha mukala lune ndi ene ḽa mafhungo ndi azwo zwori havhaḽa vhane vha ḓo ḓa vha songo ṱamba ni songo vhuya na vha na problem ngauri Tsha Venda tshi ḓo vha tshi ḓo ni khavara ni songo vhuya na pfana na problem ndi khou amba uri na ḓa fhano kha social market ni songo ṱamba ni vhona ungari ni ḓo vha na problem ine ndi yone lune ni songo vhuya na pfana na problem ndori hu songo vhuya vha na muthu ane a ḓo ḓa nga zwifhinga zwawe ngori ni ḓo ṱalela nga maanḓa vhana vha mukala ro amba uri heyi nthu a i andzuluso ko tou ḓa ngeno na vheni ni a zwi ḓivha no no vhuya na pfha tshifhinyo ita social market Venda zwino vhathu vha Venda ni dina uri hezwinoni no itelwa zwithu zwavhuḓi ngo rali ni ḓo ya ngo ḓa nga zwifhinga zwa vheini ende ni ḓo borea nga maanḓa vhana vha mukala lune nṋe ni a zwi ḓivha nda sa ita hezwi ndi vha ndi sa pfhi Tsha Venda ngo ni a zwi ḓivha uri ndi ene ḽa mafhungo vhana vha mukala lune ri ḓo vha ri khou vhukimvi ndi honoho vhana vha mukala lune ni songo vhuya na pfana na problem lune na thoma u vha na problem uri zwino arali nda ri ndi tshi bva kerekeni thi nda zwo uri vhaṅwe ni thoma na kerekeni arali nda ri ndi tshi bva kerekeni nda si tsha wana tshifhinga tsha u ṱamba ni songo vha na problem ndi hanefhaḽa thiri ndi Tsha Venda Sandman Kim Rapper ndi a zwi ḓivha zwori vha hone vhathu vho no ḓi ita ungari vha tambele kha ndishi ngeno nḓila vhana vha mukala hezwiḽa zwino ḓa na vhadzheni
ni ya dzumba uri ni tambela kha ndishi mara feel ni proud ngori na star Tsha Venda cha tambela kha ndishi thiri ngato zori ni tambela kha ndishi ni tambela kha ndishi ni tambela kha ndishi ni tambela kha ndishi na nne ndi tambela kha ndishi ndi tambela kha ndishi ya ndi hanefha wa mkalani kwambori nadani songo mafungo malano nduri nadana ndishi ya mongori hei noni aitambi gym na jeke natamba apa noni ni nga ḓiṱuwa na malaki anga zwa dina nga maanḓa vhana vhamukala rune swikani matshelo songo angori ya vhuya ri 10 ya madekwana ri khou shaisa a zwone i khou fhela nga 10 ti ya vhuya ri 10 ndo sala hanefha noṱhe ri ri khou ṱuwa khwaya ndi songo anga vhana vhamukala ndo ni fha phone number ndari a ri ngo ṱoḓa information kwamane dzo phone number ni kwame Maitele u ḓo ni vhudza zwine na khou ṱoḓa kana u ḓo fhindula mbudziso dza vheini vhana vhamukala ndi nne star Tsha Venda aka Sandman Kim Rapper ndo livhuwa nga maanḓa ri a ri vhone na matshelo thiri thank you